Tamil test le tanganzu chapter thango challenges of nation building gi third topic thamadi chera introduction chawache three broad challenges chawache partition of India chawache integration of princely states chawache ta thamadi reorganization of states ta di ngaji gi nyama kyaga ti inji wole ye wake la kyaga gi ani sapradi duks race khasan shuwa ta tane thari ngaji gi topic reorganization of states the topic khora la kyanzu khingir da nyani state chik organize chis chajo chik yangja reorganize chwa ra yangja draw chwa tati ngaji khala ore yama inji ge jaga dingao didi ani Pakistan yore daga nishi princely states mangu jorwaya ta je ni jaga rangje ra chawe gi je la ani jaga gi state di ta Pakistan ni dipi we gi jaga gi princely state mangu chadir dine khesa ngonse gi topic di princely states chisarwa ta princely state chisa we gi je la ngonse khari kha korela na ani princely state mangu chi jaga nanglo la jur ra ju sawe gi chela ya jaga gi internal boundary dinju nyama khande imba nashi shana digi mare mangu ji tuwa the za internal boundary dinju yamja retroach ore so dela maji khala gola na reorganization of states legir chesa maji di topic din nanglo la jaga gi internal boundary dinju yamja retroach gala labiare ro ta di sabto dikhar rela na jaga ramje rat chawe gi jela ani jaga ta Pakistan kha theswa an kha thesa gi jela princely state ani ta manguji jaga nanglo la merge chiswa ya o dinde gi ta parara jaga gi state di india doji thong gi ro ye digal da 1947 tier de ta ine anji gi di princely state ka da jaga nanglo la jusa ra 47 gi je ga jita jaga state di indi dojure ta nyama jaga leaders tizugi khari chigirela na ani jaga nanglo la ani language hangsai mangu yor so many regional languages mangu shu judi sambala jaga leaders ki ani khari samrela na ta jaga gi state di boundary di tro chiala manju gi linguistic base ngala chigi mes khai sina linguistic base kala state boundary di draw china ani ki chi kala ani state di draw chi di ki chi kala so hang sai gi ani shengor dile di shengor di gi ani ya jaga na na di mes khajina na jaga na majority ki kala na hindi ro chesa dina ding mes ngaran so an pet kora jaga ni ma thun ru gi inde gi lai gi hang sai gi chance su chumbu yore di nyanga de la ta che jaga leader gi khar samela na jaga gi kesi the internal boundary retro chi ko yudi sabare the internal boundary di linguistic base kana che mewe gi chashi inde jitire hine lamsang rangje ra sa oda internal boundary tro chi ra mare khai sina kya dunya la kensere ro khaisna dinangnola state manguchi khalana Pakistan da e jaga parala pena Punjab da Bengal di boundary clear yo mare taga nashi India princely state manguchi jaga nal jugi mare odhe clear yo mare ta je ni dinde khana ta kunsi gi thamul lega dikhala thamune la jaga da Pakistan kha thedi samal di kala ya communal rights mangu shu jore dinde mayung ya che taga neshi kunsi gi kharichi relana tra princely state mangu shu ji ro ta ngazu khaza ke ji shemba princely state singa je odige jaga nam suye chi do ani lega chi de re ta dinde ke mala kunsi gi state boundary di lamsam draw chi mare tu sha share da ta tu sha shati sambala ta ta kora kharichi relana ani ngaji gi jaga ki Madras dekhiyan to de see do Madras thande gi Madras tanyama gi Madras dengmare nyama gi Madras di thande gi khari sutelana thande gi Kerala Karnataka Tamil Nadu Andhra Pradesh o dige samadi nyama gi ta dige patis tisire on dinishini Madras na hangsai chimbujre ta Madras ne ngogi chiklare mogi dela ngaji khala holana vishal andhra movement ra di mogi di khari ki base kan la na ki ga la ta Madras nangno la ki manda keji singi manda ta mangu yorete ini di nangno ni main ra majority ni disulana Telugu keji singi da Tamilan keji singi ta che sanga Telugu keji singi dinjugi mogi lang
kunzugi ngogwe lang che ngoge di demand kharwela na manzo ani madras nangno la Telugu keji singi dinzu ani Tamilian gi ani di kharsa di ching dusra khanda ki manga di ani Tamilian la importance chi dus chesa manzo Telugu keji singi dinzu la state loka jugo yeslar o tindegi ani movement dela Vishal Andhra movement lagi ti kala sigena Vishal Andhra ledwa Andhra ladi Andhra Pradesh kunzula state loka Andhra Pradesh lai jugo yelar ta ti movement di lead chinge surela na dra khorare Poti Shri Ramulu khora ani ta Telugu keji singi che ani Madras ne imbe che ani khora Telugu keji singi khorangi khatiman chigeran ta khoran lead chinge ta ani Madras ne and Telugu keji singela Andhra Pradesh la state ji ko yes movement dinde ji ngogel mate sambala ngogel lang di 19th October ta khorang ngogel lang chira shira thenda ya bu maduk ti khorang khachira na and fasting na di sambala ta kunzugi khala sejung ngogyo gala ta 19th October 1952 ne ani 15th December 1952 nimang ngapchu mathuk khorang sejung ngogyo galte ta nimang ngapchu mathuk radiya nimang ngapchu mathuk continuous de thum mara ya di para la ya Nehru ma phejera Nehru gi khorang nim do ya kamenang ani ta fasting di this exam sha da ngaji gi di gala laga chi gi ine la khorang fasting ni ma chi ni ji sam sha ya thande jaga shungi ya ma chi sama ya khorang gi fasting continue khana inde chi je nimang ngapchu mathuk ani fasting de nimang ngapchu mathuk fasting de che nimang ngapchu mathuk adela khorang thongre ta khorang thongne ani Telugu mi mangbu shujwa ani lunglang chero ta maji gi leader ani ya maranzu ta Telugu ki tinzu che tu Andhra Pradesh loga ji ko la de shungi ni ya che machine khorang ta tigal thongche an de la mimang mangbu shuji support che ngobu hangsa chimbu langre ngobu chimbu lang de sambala ani jaga shungi de action male rang ne cha che 1952 la kharchire ani Andhra Pradesh la ji shini sirta Andhra Pradesh si dwa ta di wo Tamil Nadu dwa ni di ganza kharim bela na Madras ba che da Madras ni ani Telugu keji singi di zola Andhra Pradesh la state di jaga shungi tere ta te sa gi jela ta jaga shung nang lo sem sab khari le la o ta thanda di ki Telugu keji singi ki di zogi demand che sos tin den na shi jaga nang lo la ki manda khaju mangor o dige samagi dine ngoge japtina ani ya gone jaga dirwa ani disintegrate chegi nyanga hangsa chukchumbutulani ani lamsa khora jaga shungi khachire SRC lana State Reorganization Commission digi kunsugi lagati kharwela na dra ta jaga gi internal boundary ani retro chiya kangla khatechni chigimbe digal kunsugi laga cher ta di kunsugi 1953 la SRC sere SRC gi ani kunzugi da khons nanglo chudu mangbu chi chi je jaga nanglo la ki ani state khande stro chudra na ani khari shi khari ga sha udla na ani linguistic minority ta jaga nanglo la ki mangbu pe ro ti nanglo ni ki ta majority do nganju khala na hindi re ta state khande ji boundary draw chudra na ta ani minority ki kinju sungjop chugus otherwise yang kunzugi ngobelang si ro daga nangshir dawa regional language to develop chugus ra ani khorang ji regional language kya cha sang jo lawra unity in diversity kya nang lo la ki dama mu shure dige samma ani lamsa khora kunjula pet khora ya ki soso ki ti ani ma she chung me hindi ki she os tinde khai ku ji thup ju mari kya mangso yang thak re la go tumje khala na kya khora nal ki dama da re di ki dama da di soso gi develop chiya da shunge ti gala stress chu chi mari ra ki ti sumdop chi 다가는시 아니 English the medium of instruction sere khaisna pena kyanzo hojo la penar dra hojo nangno la ani mi mamu shuji hindi ke singmare soso gi ke di pena tamil la pena tamilin ke shukshmu shure to khonse ke ngazu not mi jimato ne tamilin ke singmena ngazu para communication chela ke je dikhala na English ta inji ton phazo shere chesanga ani daga di ani ki kan laiwa ani hindi language di kunji gi bet official language ma se wache kunji gi ani English di medium of instruction di serwa ani daga koran gi state koran gi regional language din so chungi sungdok chigir dige galani internal boundary draw che chire du sine ani SRC
State Reorganization Commission gi 1956 la ta kanda dige gala base dige gala roata state ro chibudi zabala ani losums gorre an losums kone thama 1956 la khunjigi ani act chik pass tare act di shisum gala ani khachire jaga di state chief shi thang UT thuk sirta che sanga kyanzu exam nanglo di mamu peli 1 marks ta 2 marks nanglo la ani Vishal Andhra movement lana kharwes ta kyanzu khari khyangor lanar dra jaga gi ani internal boundary di retro machi kone jaga gi state thambu changi di surelana Andhra Pradesh and di Andhra Pradesh loga goilani demand chedela manjugi Vishal Andhra movement lagyur cheza ta di ngegi mamu ji ta jera di mamu di khari lana de handa Bombay la ta chamush jera di khari lana kyanzu ya exam nanglo khari li lana ti gala ya state ni gala ani ayo che jo suru wesla na Bombay re pena thande chala Bombay yo mare thande chala ngji Bombay di yo ni la che je kharela nar tarwa ani Maharashtra ta Gujarat re khaisina Bombay di nanglo la ki shengi ni re ra thanda dinal yo na shi Madras na yo na shi Bombay na kharela na Gujarati ta Marathi ki je shengi re di inza ani Bombay di ani Gujarati keji shingi dinzulo Gujarat tere Marathi keji shingi dinzulo ani Maharashtra tere chesa di exam na mangule yore linguistic base kala state yo che jo survela na ani Maharashtra ta Gujarat che chuti sarda ra topic di chulu kala state ni yo che jo de survela na ani Punjab thang Bengal kazima ngazu shimba Punjab di yawani la che ne Punjab di yawani la che chega di ansulate na West Punjab di Pakistan la te che Punjab chega di jaga na yo tanishi Bengal de ngazu yawani la che East Bengal di Pakistan la yo ta ani West Bengal di jaga te ba odini ya igen exam nanglo la ani angichik inala manguli ta duk che ani ngazu tharingi chapter di sare ro di kyanzu gi chapter di sige na ani da siu da mindu de ine di chitang khar sige la na ta 1952 53 54 india ga lang ju gi state tigi chi jo gi chapter di ta nge google ne ra suru ta ini di siu shira mindu ani kyanzu google na chena ya ra tu re shwe ra ta dine ngonje gi du si che chapter thangbo di gi topic gangja chawre ani hangsang gi symbol re chapter di ra ani kyanzu ita notes maswe ina an notes sedang di yegi duksin se three challenge ta thamunde langaji gi chapter koro khala na challenges of nation building ra di nanglo introduction ti ra introduce you par chapter di an dine di gi main topic chi khala na ta nangaju de three broad challenges simba three broad challenges nanglo kyanju gi national unity security notes to establish democracy development of entire society topic re la ngegi sub topic loga tere sub topic tela ani kyanju teshe ko sujo dizu mathi nangare exam nangle ne tusle what are the three challenges like and kyanju challenges sumthi the whole teshe tere national unity security ngaju kyanza ta kyanju di notes se na ngegi ani first class tela refer chinati go ro first day dela tine ani mangzo establish chela jaga shungi kharichirwe ani society kangza yarge tangela ani jagal challenge khari kangi therwe ro tanishi partition of India nanglo la two nations theory very important ro two nations theory di sigi ani di khare two nations theory dilana khala orwe and di ma inji shungla ma nyesi shungi di surwe Muhammad Ali Jinnah ro ati zuta kyansu khengu yo barta Muhammad Ali Jinnah da dige and process of partition chawe kapla kangi khari chungyo ro ani dagana shi consequences of partition dige ta angi shi tuna li ro dine integration of princely states di nanglo lang ji term ke chungu ji instrument of accession ana ta ni inshuswa ani document ji la lagi res ro the princely state tinzu jagana juena the document the sign jawres the sign jana ani inte jagana chiu chabures the document dela instrument of accession lagi res ro ani approaches jaga shungi kunju nanglo chiu la pa approach khari che ani internal autonomy te host ro
तागा निशिंदे क्या प्रिंसली स्टेट मंगो जिसुरते कंगे टिंग सुसुलना अनि हैदराबाद मणिपुर जुनागढ़ कश्मीर त दिगे टोजिना यिजे नांगलो लखंडे लिरलना अनि रे का हैदराबाद ना खंडे छुरवे कंगे मणिपुर ना खंडे छुरवे सुक्सिन लिरर अनि तिने अनि reorganization of states thada ta last topic dito saimba reorganization of states nanglo lani kyansugi chamcham mangcheji recommendation of SRC lairera taganashi vishalandra movement leire chamcham ya reorganization of states khorangal notes thila exit 4 marks side ga tagire tinde tangani kyansu topic disumja there anchisa ta chamcham angichi nalire what is the main task of SRC? SRC की main task करवेस SRC की main task दिखा रहे ना to redraw the internal boundary of state. कौन सी के लिए अगर main दिखा लेना क्या का नांगलो ला मध्य युग दिनसु अनि redraw चाहिए रेस तागनेशी what was the recommendation yesum temba in accounts exam khandele silana 1 marks nangla mangchili rera what was the main recommendation of the SRC ki main recommendation dikharres state boundary draw chiri samba khari base kan churwela na and the main recommendation of the SRC was to redraw the internal boundary of the state on the basis of language linguistic base kala and state boundary draw chedi kunjigi main recommendation res and the main recommendation ani chiwanashi state di shisungala ke shisungala boundary draw chirera tine 1956 act shisungchina and state kazire chututa ut ani to your state chifida ut2 ke do chide ngazu chapter tisam shawain tuchina